아니 또 구치다기 뭐라고 기나이 구치수 와이가기 와미 아니 또 구치다기 설레이기만 구치 와초 설레이기만 와서 와초 뭐라고 기나이 바꿨어 아니 또 구치다기 설레이기만 구치 와초 설레이기만 와서 와초 뭐라고 기나이 구치수 아니 또 구치다기 이거 다 제대로 뭐라고 기나이 구쳤어 와이가기 와미 아니 또 구치다기 뭐라고 기나이 구쳤어 와이가기 와미 아니 또 구치다기 설레이기만 구치 와초 설레이기만 와서 와초 뭐라고 기나이 바꿨어 아니 또 구치다기 설레이기만 구치 와초 설레이기만 와서 와초 뭐라고 기나이 구쳤어 아니 또 구치다기 bailalo, 이거 세대로 뭐라고 기나이 나이냐위 Dilo 기마이 기마이 다리 또 공기가라이 Que diga la ya 쓰레기 바꾸치 완충 쓰레기 바꾸카 완충 Yo me achoro con mi china cuchi ¿dónde está? La gente linda de su cara, levántame la mano. Huevo, bailalo, 이거 세대로 뭐라고 기나이 바꿨어 왜내기 와미 아니 또 구치다기 뭐라고 기나이 구쳤어 왜내기 와미 아니 또 구치다기 쓰레기 구치 와초 쓰레기 와서 와초 뭐라고 기나이 나이냐 아니 또 구치다기 쓰레기 구치 와초 와서 와초 뭐라고 기나이 구쳤어 아니 또 구치다기 bailalo, 이거 세대로 뭐가 죽이다 뭐가 절대로 뭐가 절대로 뭐가 절대로 주라이 Churay. Caramba, Dios mío. ¿Qué está pasando aquí, bailalo, Y los sietero. Hoy zapata más casa que me yuja pobrita baja de jugar amuroneta más casa que me yuja pobrita jaque chico aguas que me recosaje y amurona vida de pasando aguas que me recosaje que se acaba ¿Qué está pasando? aguas que me ¿Qué está pasando? aguas que me recosaje ¿Qué está pasando? bailalo, Y los sietero. Hoy zapata más casa que me yuja pobrita baja de jugar amuroneta más casa que me yuja pobrita jaque chico aguas que me recosaje amurona ¿Qué está pasando? aguas que me recosaje que se acaba ¿Qué está pasando? aguas que me recosaje amurona ¿Qué está pasando? aguas que me recosaje que se acaba ¿Qué está pasando? bailalo, Y los sietero. Arriba, arriba, audio sur. Rosalinda del sur. El patrón del Eso. sello. En todo el Perú. ¿y dónde está? La gente nazarena, levántame la mano. ¿Dónde están las cheleras, los cheleros? Bailalo, Y los sietero. Si tú quieres, llévatela. Si tú quieres te regalo. Vámonos, gente acá. Vamos a más. Vámonos, gente acá. Vaya, vaya más. Vámonos, gente acá. Vamos a más. Vámonos, gente acá. Vaya, vaya. Si tú quieres, llévatela. Si tú quieres te regalo. Vámonos, gente acá. Vamos a más. Vámonos, gente acá. Vaya, vaya más. Vámonos, gente acá. Vamos a más. Vámonos, gente acá. Vaya, vaya más. ¿Sí o no, chicas? Que se lo lleven, ¿sí o no? El indio Ganda. ¿A dónde que se lo lleven?